abantu balinda mwananchi na abantu bale ba Jubilee Kisii County abo yasije kujirinda mwananchi mbamanyete a committee ya CDF Nyaribari Church. They can never bring the list of CDF committee members with their contacts, baba posting and avujigun. That is very bad and malicious. That is character assassination. They have never listed yaba machoke bali babwate chinsara mbaraba akachibicha batebe akoro kuokioi o namba fulani akoro kunyambane namba fulani abantu bali be chinsara mbaraba labeled. That's one. Second, they have not labeled ayuna malieta kwage siko se kwa rumu wekano they have not labeled aba muraba bali babwate emete ya makombe. Baba tebe na ki oyo bwato bukombe namba fulani ali ganaiga patike kolebo the CDF committees abantu bali very innocent bara chi office Nyanusi yanko boli enteke megesini niga asobu yabwo mwancho mategerali andake amangana yago aichandira bantabangi umusubati naro korakana gali obigeteti yange mbali iri okeumbu musubati uli bachoka sawa gara bugatiru aletiru police kuratika mboma ngukumu bachoka lazima arwete boba lakingo kuboliga because abantu balengera liswali ya nengeli umusubati yoli mpaka bamwe obakoroka bakiri etagali keumbu bakumurangeli ngakiba akota bakumumanya mugati boronge that lady must have to come from Aitabobasi eguni ekoro mocho koro ya ruwe osebo njali Mheshimiwa Nyanusi ekerugubika claim ogo maite magana nale gakwa bekiri mujumbo kituru cya Jisodo musikantu Kibagendi ogota nero yire tabantu gali kuratika Nyanusi nakiko boli Nyanusi omusikeno yo kituru cya Jisodo Geumbu Nyaribari chacha ngayo mujumbo Nyaribari chacha aruwe agenda Anthony Kibagendi agujikobeka omulembe Geumbu bono eba youth yani aba security ya Kibagendi tima itiniriye in Kenya police chase you nkieke in national youth service nkieke Kibagendi atomete ko muso chago toma barongo ko cha bosongo naende egende ka atomete ngakya basigari aba baraire ko ikira boniga batara bugata Kibagendi ai security men bari atomete baye ko cha bosongo naende akara bayigete bosongo ngai bajete mbaka bangambara bo bajete ko mboko ngenta bantu ai aliboliri anengeli katara matira libaka inki omuski Kibagendi akobwateru akantora gakuruta igena lakini bali baruteru no musibati yoli orikuruta magena keumbu ere kwangire tabwate organize ulithinda tabanga tabwatu if that lady threw a stone ega akomonto igabaro kya sarute terigena bunali yake tomonto maremu oyo igo kwete obobasi nera age terigena gose garute teriga akerori ya maraga gose garute teriga akomonto ndo mungao otanya ko identified. So everybody aimo kyomo saraba we are not supporting obochinga bwa kolekanete kyombu okubulyo kwana no but we are castigating powers cha Kibagendi kwa barongo you security men ekero kubeka baraya abo baberekana